Assalamualaikum alaikum alfajo Diallo mbiyete mi falalandago ɗo landal finano ɓe jabet aray si ɓe ƴetti ƴiƴam maɓɓe ɗan avec piqure on darugol sukkar on ka ƴiƴam maɓɓe so tawi bonnay suumayo islam rewen jogi men amma duɓen ruttoɗen hikka buygan tawaja oɗo Ramadan nam haray ngal landal ngal landi ɗon ɗo haray si tawi goɗɗo himo wondi e nawnare wano nawnare wiyetende diabete nden tawi joni haton jinama nde ƴiƴam makko ɗan darete ƴettete ndaare ka honno ka médecine ka laboratoire darugol wano to sucre on haray ɗum ɗon bonnata suumaye ka suumaye haray ɗum ɗon bonnata ko adi noon hiɗen andi bonnayɗi suumaye ɗin firtayɗi ɗin almufattirat ko wano ñamugol e yarugol e rendugol e ɓeygure muɗum e ñalorma suumaye hiɗi ɗuuɗi haray na sifagol ɗiɗi fopp majji kono haray ɗum ɗon bonnata suumaye on kono karamakoɓen ɓe holli si tawi noon ƴettugol wano ƴiƴam ɗan loyinayi on tigi haray ɗum ɗon haray ko yo on tigi watta ñiila si tawi no wawi waɗugol ɗum ɗon e sa'iji goo haranaka ñalorma suumaye haray ella ala haray yo waɗu ɗum ɗon haray ko ɗum ɗo mi mari komi jaabo on barakallahu fikum Ramadan ari Ramadan ari jangen dina men Islam rewen jogi men Allah duɓen ruttoɗen hikka buygan tawaja oɗo